bano betwogera kwa bageto tutandika okolagana nabo olwokuba nga bali kuinvolvinga embeera daibwe mu bintu ebitali birungi ate nga n'ebirungi tibali kubikola nga bwe byalifaanaine ate nga ebigambo biringira ebiva gye bali bakoba nti bakozesebwa bukozesebwe bamala balekebwawo. So abaana bano baidye nga bawagira eggwanga lino era nga baparticipatinga mu national issues era bewandiisa nga Abannayuganda aye nga bona bakoba ati tibaganwirwa mu kulonda kwaibwe. Bantu twatandika okubategeeza omuntu gw'olonda ateekeirwa akola ki ku level eyo, because omuntu bw'oba mulonze aba alina ebintu by'ajja okwogerera ku level gy'aba aliku, so ti kubeera sente ekola ki kudireeta. Ekyo bamala okukitegeera twatandika kubakobera nti obukulembeze buliwo ku lwa bulungi bwo niwo oliwo ku lwa bulungi bwa bukulembeze obwo, so ti kuba violent. Era bwetuwogeera ebigambo ebyo sebo nenda kukobera nti even the recent campaign edibairewo abaana bano tibasibibwa ino nga babaire basibibwa einuma eyo olw'okuba nga bayingira mu bintu ebitabagase ate balowooza nti bijja kubagasa. Era twatandika okubakoba nti mutandika okudiiringa n'abantu bemwidi nga baida kuimprovinga ku level gye muliku okweyongera ku waigulu weekyekinga mu kuwa yaakwo. Sebo abaana bano baidye nga bandikiririzaamu ebigambo byetwidye nga twogera. Era sebo Bishop Omuyaka owa Busoga bwe yayida esaala yeesooka oba misa yeesooka yagisaba n'abaana ba ghetto era naali n'abaana ba ghetto 7 batwala mu kanisa omwo okukendeezaaku ku myoyo gyaibwe egyogerebwa nti mubi ne gye basiiba nga tetegeerekeka. Era sebo okuva lwe bava mu kanisa omwo nenda akakasa nti waliwo change ey'amaani era saala ya Bishop yakola ate ng'ekaakola mu baana bano. Mperano bwe tutandika okolagana nabo twabakala nti bano twenda mutukobereko ebizibu byaimwe ebibasombowa abaana ba ghetto ng'abantu bino tubyogera nga tutandise okujja mu bases David bakola ki gye bawangaliramu era batandika okuliza nti tuli bageni batuufu abalina ensonga edibagayita. Era twatambula mu ghetto zeedo batutegeera twena twabategeera kwa katontono. So discussions daife didye nga dogera ku bintu bya empoweringa era nga bona bakoba nti singa tufunayo ku omukono ogutugema ku byenkola byaife twida kusobola okwebeesaawo era tituli bameni b'amateeka ng'abantu bwe bakyogera wabula circumstances gye tulivinga ereeta ebintu ebindi okola ki okwapeninga. Era twena tulibikakasa ife abali kudiiringa n'abaana bano nti abaana bano tibalina myoyo mibi ino bw'olingira backgrounds daibwe edibafuula okuba abaana ba ghetto. Abaana abandi ba ghetto lwakuba omwana mama we yamuzaala yamuleka kubikaba ebyo. Omwana yayida nga akula atyo tayidi baba we tayidi mama we abo baidye nga ayagana ne bafuula ki abantu be oyo yabanga ali awo. Toyagana abantu abandi nga yava mu maka gaibe nga mukulu aye yava olwa mama we atali biological oba baba we atali biological nga yitibamulaga nga waibe wena watuufu yaida nga abona n'embeera atyo yasibira mu ghetto era obulamu bwe bwabanga buli eyo. Abantu abandi tubaagaine nga kituufu babaire ku n'emisango mu bitundu eby'endawulo ebitabeekiriza kabiri kwirayo kuba mu bantu nga alowooza nti obona obulamu obukola ki obusembayo obusobola okumwegaitako n'abantu abandi. Abantu abandi balumwike mu bika byaibwe olw'ebyendawulo omwana ng'akuze aidi nti omugabo gwe guli awo ajja okwesanga nga wazira mugabo gwe ate ng'azira direction gye bali kumulaga nti ntuufu yena. Omwana yatambula butambula ati kuzongazonga nansi wamu aganda nga amalirewo. So bw'okombininga ghetto y'abantu bw'okombininga story ey'abaana abo ebafuula okuba aba ghetto toveere n'obatakubute bwa nsonga nti bameni b'amateeka. However bona amateeka babeere bakola ki bagamena mu ngeri ed'endawulo nti tibasobola kutegeera nti oni LC1
tibasobola kutegeera nti ono LC3 tibasobola kutegeera nti n'omutaka ono olw'engeri gye basiibamu because basiiba bali kunwa mayirungi bali kunwa ndaaye bali kunwa buntuntu obwo butategeerekeka ng'alowooza nti ekyo nekinamubeesaawo so okwonoona eggwanga lyabwe kibaire nti tibeetabika kuuku mu bantu bandi ne babona ensi bweri ikola ki bweri kutambula era pulezidenti w'eggwanga yakaati mperano kandikirize mbe baaba w'abantu abo tusobole okuba nga tubatreatinga special oba equally n'abannayuganda abasigaire so ensonga ya ghetto now is a special case mu igwanga era eri kuhandlingibwa by president w'eggwanga now is aware era nga mwide mukibona nti mu Buganda bali kubikola era baligamagana bulungi nabo era ni wano bwe tuli kwenda kibe era tube n'obukulembeze bwe twatandikirako of recent obwafuna ku n'esente because wano Idindanga City yafuna million 10 actually buli district ya Busoga dona yafuna million 10 buli district million 10 nga balidwa ba ghetto balikuwa abana ba ghetto but wolingire sente dino engeri gyedagabibwamu odi ulyanga bwe divomo ulyanga sente ni mbuli 10 yes aibo bonondya total number ya ba ghetto per district wanzo kwagana nga wano wali abana lukaga aba ghetto so jokuba nange million maybe balam sigiramu ko omuntu ali kutuuliriza yes, omuntu wa ghetto